Boni adoson amachese ye papa krampo no yihu ewo wo manyi emu na abusuafo ene de me ne wo kasa ede posini ebi ena ne ho akwakoka eye edwemu posini ani din ebebeto eja ese Constable Abubakar Yakubu a oka counter terrorism unit eho abusuafo ene de yi ono ankasa ne yonko aposifo ensa asonimu achese eye Constable yi wakoka enkofuko bi enho amachese kronobo akoso ema achese eno enenam so ema aposifo enhwehwemu eduru so no wo monsa etimi esonimu na enya wono so enko a ene ye abrante baako eso kan ho a wo monsa etimi esonimu eka Constable eho na wo mo maka ede wo mo ho aka eye enra na ekwan a enam so ema hosini anase Constable ne ho akwakwaka edwemu ene esem ye omo ekokohia abrante bi anachese bidin ede Samson Jemfi na ebra anachese wote ye soldier bag wone ne nanfofo ena na ete ehonum na Constable ekokopie mu ewo ehonum with onodi groups a wone wo mo ekoye no woye na adwensem eye Samson ye handi over ne car keys emfa emanu na eno ena Samson so ye na adwense adebi adenti na mefa me car key emfa emau enya adwense wode ebema no ene ede amano echina ne no na chese ede entokwa wenchi eba wo mo entema Constable to share Samson Jemfi eso bro no wie ye je car keys na ede efree eye nensem na wo wie ye no chese anso wono ma ye ba wono na ne chese wo sanso eto ankofo ko fufura na wo mo so ewo ehonu ma wo mo so eji wo mo ene wo mo go chain ye ne sika no eye 2,400 Ghana cedis no so wo mo eje yem edi efree eye enkofo fufuro ewo anachese wo mo ewo hono ma no so no bra na wo mo ebro wo na Samson Jemfi ehwe se de na enioma ekọ no ohun sesese wo mo ni efree eye ne so no na wodim rikatente ekokobo abosifo amane ese Obosi ni bi aba hono mu achese wo share atade na wode na atade ne edi enyamra won se na nyon no kwa ne nam wone nkrofukwo bi na enam wo hono na wo ma je meka keys na ebiom so ma to ahye nkrofofofo eso achese go chains ne de keka ho wo mo edi efo nti ebra posifo no enya sa hint no na wo mo edi eye Samson Jemfi achi na achese wo mo ebebe pie mu wo ba hono no mo ba ye so ane ye nipa doma na nipa ku na wo mo eka Constable Yakubu ehun no ede wo mu hu ye na wo mu edwane wo mu enemu emrika na brantie ba kwa no de ni tiri anye yem ne dia ebebeto edwa eyem kwasi dakun wono ede chese mrika no mu ekọ no wono de wantimi ama nenam mrika no anye de chese aposifo ensa esonimu na eye Constable Yakubu enso no aposifo ensa esonimu ebie na ebra wo mo ensa esonimu eka won no chese omunya eye handcuff na chese ewo posini yi akachi na ebiem susu no police ID card na car key na chese eye Samson no ne car key a woje ye susu na ewo Constable Yakubu akachi ewo hono mo ene eye gold watcher na ye ni sika no esombo 2,400 Ghana cedis eno susu no wo mo enya edi free Constable as si amino kasa de Constable Yakubu wo aposifo akachi a ye nhwehwemu ekoso se de be ya mante wa wo mo aka ho a wo mo de wo mo akawura no wo mo nsa ebetimi aso wo mo emu na ne emra no etimi ne wo mo edi no se ne ese na efata na nse webeto adwenche dodo na abana ansa na no na me kai mo ese ocha de herbal center ene so ya sen ebe ye de adwumedie no ebebe somo abre ene abrebia ocha de ese yare biara aye kwanko ete oso Wonamu eni edie na hunhumu eni edie de wotelete sa oye oba wo pa wo wahimfie ho na eho enye enkan wo honom no enyenyenyenyenyenye bema onsuso nkwamwa yi ewuhunso no chese agene enunti intimi generate eye eba ebiem nso se diabetes na etete wo asthma enti shewa yare enso ewo so edia ocha dia esefane number ewo screen no eso no ncho na japan na tutumrika na brana na mo eso ewo no na ayaresa ebe ye wo edia
na ebusuafo ye to ensem no eso a na Constable yensa eso ni mo na amadodo na ekase ampo batakari adoso enunti no amaye hu kremo papa ewo wo mayi emu anase maye hunu ye wo ma wo mo eye papa ewo wo mayi mu ezansem posifo yenum se anka wo die wo na wo se wo mbo timamufo ene ejapade ho eba wo dia ne se wo bo ejapade timamufo enwo eba na nso se wo mo mutimi de watade a ehye wo etimi kokohunehuna enkrofom eje se all of us like me fawukaki mami wa fa mami etima to ahye so mabo maje wako obifofo ho ne se ne gold watch na no so wa bro no na waje eno na amadodo na adwen ho a wo mo entiase esem we mu nyina no eye enkrofo na so beka sem eye vigilantes a ye do wo ma ba be wura eye police adwuma no emu enya wo mo epe anase wo mo enisa odo no edema adwuma na emom enam se ye se wo mo embra no enu enti ena wo mo eba enti ehu be nyina sem ebenifo ebeye hwehwemu ede afa eye ehu isanse wo mo hwe se de enoma ekona wan hwe ya enoma ebeje eye ensem na eno sa adwenche no ye nua guest ene ede ba o say vigilantes in uniform, Delta forces in action. The worst is yet to come. Onono dear enono and ofie kasa edia wade abawa say a bad night among the lots. The police in question must equally be interrogated and face the law as well, because when sacked from the service it will be worse. Ebinumu so adwenche no hu ne say we mu ye nkatebone a wo ma befra eye enkatepemu na hwehwemu enkoso pa anyesa na omo ye na adwense okay ya cheno eti ene no anu ye yi na di e de afra adwuma na say ye pamo no e de afra adwuma mo no ma ye nka hu say ye pamo no say na o wa adwuma mo mpo na wo bokro no yo eti say ye pamo ne de afra adwuma ma wanya bosomi akatua so de ne de no be na just ade ne de e beje eye ensemo kro no bono e be ye de e be ye west e wo mayi emu abusuafo wo hwe de e koso e wo ye mayi emu kro no ba e sorry na say apostle ye nim so wo mo mabo ye ho ban wo mo nso kra mpo no mo de wo mo e hye mo edia na nya eyakoye anase ye ban wadwenche fan se mi ho anything fabra ebebeto edwa e wotumoje ejo comment section na like videos na share all the social media platform media ene ekia sikapa that's na ye besan edi ehia Abubakar